Bishop Kirabo ebabigambere obwa biratayayire Vicarate ya St Mary's Kagadi Catholic Church omu district ya Kagadi obwo arukutaho Abaronde barukwingana 240 emikono omu kereziya. Bishop Kirabo ashabira abazaire okukuza abana babo n'oburinganizo bwa kandotireho no kubegesa engesho z'ekereziya nukwe babe abantu b'obujunanizibwa omu bwire bw'omumisho. Abazaire ninyumura tukonyera kusemeza ensi nko kweli ekintu kikutugenda ututunulire ngo abana bebiro bino abana bebiro bino njye kubazana abana nyumba munywani w'abana nimbagambo gweyo kiki. Bishop ayongire yasasira abantu abaferirwe abantu babo omuro butandu eyisira abantu 18 aha ruguto rwa Kagadi Fort Potro okwezo kwahwire. Nkugonza tubayijuke tubasabire omiseno tubasabire mukama abatangire obo Abaronde abatirweho emikono basimire ruhanga abo kubasya ahabuhanguzo obo. Kirokino musemerere munabo kuba Reverend Bishop Kirabamoti aizira hanu yatubungira yatumalisa omugigi kandi tusemererwe muno kandi nsanyikire muno kumurora St Mary's Church kandi nsiba abazaire bange muno. Omugandi amakanisa hamwe n'amakereziya nibatayayirana bakutwerana sente no kureta ebintu ebirukurugamo sente kumbeka kandi batandikire omukereziya ya Chahenda Catholic Church aho sente zirukwingana miliyoni 5 zurundinwe. Nibagira ngo batandikire omakagogu n'ekigendererwa cyo kuyambana ombuzobo hamwe no kutungura amaramizo gabo. Ebigenero byo mukagogo okutandikaho nkanye nk'omuntu tekateka ngani ngira ngo tubeba aho kwanterekeso ngoro mutoro bamwe kandi ekyo ntyo nabenindwana ekya kabiri umuntu ngukayo mwanya nasanga ngo itwe abakustayo abateretera umusenga ngo basa kutuyamba kutereza naro kombeka patkatine kereziya nunyu mundeke tatire plasta batera plasta wateka mu ekitunde kisiya mushikwa somara kereziya ninza kwaranta gwejekire mu hona somara kereziya abantu ine kundana amadini kundana ikintu cyo kushobora tukakiha abantu ngari tukabona kutunguka namakagito gakabaye okwatanisa ogashanga muri yahizo barumwe mwakinga ekanisa muiza kereziya na nebindi mukiza mukakinga kereziya mukaza kanisa n'ekintu kikuru munonga abebembezi basimere abikereza bona ahabo kunda kukorera mukama obwo barukumbeka amaramizo abo kushanga turugero mu kereziya y'Ekidara kitubentshomera mu kishakize ntundubare tukuterwe nzura umuyaga konka hatushanga tumbekere kereziya kandi omani gitu nk'abakristu. Reverend Father Nicholas Asingwire oyebembire kitambo cya misa ashabira abikereza kugera emicwe okwikiriza okwesimira omusasi okugamo koraki okumisiriza dene cyakana okugira emicwe zireta ihamere. Gashakwa Somas tumwebaze na Juliet Charles.